Ingeta, c'est votre frère Mbuta Nzinga, Kawanja Konfumanda Monansundi, Yenge, Mutatuka c'est vraiment, Munzie Tolo, Bakama Mubibla, Munzie Tolo za Paoli, et Beto Mubuko, Mutuka Mangavo, Munzie Tolo za Nembumba. Donc, tout ça, toujours pour la découverte, tout peut-être pour la connaître la bino, histoire, tout sur la vie au Congo central. Et nous voici vraiment, processuellement à Kimpese. Et là, nous sommes venus rendre visite à nos mamans, à nos pères et à nos frères de Kimpese, de plus savoir que pourquoi Libulu Oyo et Timoma Boy. Est-ce que Batimola Maboko, est-ce que Batimola Ndenganini? Alors là, on ne sait pas, mais Toko Kende tout droit, pas Bandeko, Bazali Awa. Bakoka koye bisabiso vraiment Libulu Oyo et Salama Ndengenini. Est-ce que ça un mystère et à Tanzambe to Ndengeni. Donc nous parlerons sur la vie du Congo central. Alors Toko Kende tout pas maman baza awa. On est bako bet la biso histoire nazo frère. Na bet la biso histoire vraiment ba biso intégralité ya Libulu Oyo et Timama Ndengenini. Est-ce que ça miracle ya Nzambe to Ndengenini. Vraiment maman tout si aimé. Mama boto boya fani na iboboka mama twizi di kwa kuku beto nzeto lokoto na kumisa tuvandanga mono isalanga mu bureau ya mfumo ndansemi alors izunga na Congo central mu yamle bampangi za luzingo bampangi za musa mitivio kila après bakanga ze rapport za azi isoni kanga zona nkoti kwa mfumo ndansemi yezi mange zi bakanga tukoti sanga alors mama kwa kutwizi di ko carrière ya quartier premier tuzoli les aya di bulu di adi mplaye de timu kila est-ce que bakulu est-ce que tatanza mi fo bonso boy Mono kile mfuma ntuto ko na fali na mfutuzo kakisa mfumu ntuto ko menge va uvondanga ivondanga baba ko kati mugileke yakala mona ngamna tango yo bakala tunga nga sinati ale ba bantu basinati bakala vubudila nga mangundu alors babika kwa u bao babika ale bantu baika bantu bamoko sibabula nga mabanga vava donc bantu bamoko babula nga muteka nga matadi kwa bantu basumanga basalanga zi beton ye ntungulo zanzo nge batondo mama mu solo ingeta vraiment toto madaka mpangi yankaka tufana ka moi histoire to moni mpangi ya bakala ina baba vraiment mbuta muntu yenge ingeta mbuta mono mbuta nsinga kawanja kumfonda mona nsundi yenge mtatu kama sebeto tukunda nko tukumpumbu ngena parmi ya bantu basalanga mu bureau ya mfumo ndansemi izunga nanga ku Congo central mkuza za ya luzingu evo peut-être minsa mu ya Congo central alors butu ku quartier premier tuzibwani dibulu dia tuzole les aya est-ce que timu kade ki be niveau bantu batima evo bwe ingeta nema tsamina landu mandamba bwende yenge diaka ingeta dibulu diadi vedir ka bantu ko batimu na dimumoko sinati bukabadika kisalu kyani ketunga izini andikuna vava kabati kila bula mabanga wabula mabanga eva mabanga mamvimba makatungila izini sinati vava matuka donc dibulu diadi sinati wa timu na diao voda yika mumpila yoyo dia ndadi akala me voda ya kuma mumpila yoyo beto banko moko butu timu na ntoto ya partila kuna zulu kuna boti kita ntoto tikita ofira mesure mbede ti nenu alors ndiamu nyanki sinati kayambudila bon sinati wa yambula mudiambudia piloni na vantoala evo yandu akala sadla nga mangundu donc buka sidi fore basidi bima bia obiba tulanga ale tini kuna piloni alors moyen musala continuer kayena ko idina bazengela alors beno bantu bamoko bwelu sanga mpasi matadi momo bula kwanika mukiese vo mandeka bon matadi momo tubula ngo muda tateka donc luzingu lweno tutomla matadi momo ingeta tutomla ngo matadi alors bwelu sadilanga parce que momoko c'est vraiment dire oui momoko vraiment c'est dire parce que feni to kobaka mwa kisengo ki mosquito bokilanga diama ou bien forage tu sidi fore tu tobole mwa fi trufi mos alevana to kotsanga bisengo le baka manto enene bula ti di banga si umona vo di panzani matono mutamuntu mu histoire ya vraiment
ingeta vraiment tuna kinhwadi tuyanga lembuta muntu buka kutu kiese ngatika msambo to bumya kadila evo boto mumina donc buloti muna mpilo matadi momo sinatu wakala va katika sala komundia ki protection ya lune ya inga ya vyo kilavana idina sinatu kayambudila mais actuellement ina exploiter ko bampangi boto buluze evo ma compagnie mena kukimpese kanti katuti salako. Alors mpila mpasi mumonavo mtoto betu kibeni ma compagnie mena kanti bandwe ina kabeti salako bafiti kuza nga matadi en tout cas mfumo na semi binda meni kutuvovila kayambula ko malgré ndia kulu mfingu za Kongo kanti binda meni kutuvovila parce que ngeye involve wakedika ngeye ule mamona nga wonga uvuva nga mamonsu babantu mabayindu nga mutima miyawu imakubavanga mpasi en tout cas kiese ngena alors tunabakala ka bampangi mangaka mpasi vraiment batuvana qui est Sami kaka matondo ingeta vraiment ndenge kaka baloba que article 15 et débriez-vous na moto kinayonde okolia alors tuizi dia kota moke bampangi mena vava beti sala ki salu vraiment pasi batu sala expliquer ki salu ki aki boe vina basali langa kiona parce que c'est vraiment dur de travailler mais en tout cas on aura le temps et à kosolana bango ba bisona msana bango ile kaka ndenge nini vraiment mu cadre kaka ya découverte toti yambila ibampangi mpasi bampangi batu sa sileti samuau bwe ovyokilang kutu kidi bakemi fo marto ikalanga ya basadilanga ba va tuzibwani marto yo vraiment si toi tala samu boso bu ovyokilang mbuza bantu yenga keno ingeta mono mutanzinga ekawanja mfumandamba mwana nsuli yeka mtoke mase ingeta ngena mtwazi mukimfuka kya mfumo mwana nsemi ngena charger ya media ku niveau ya Kinshasa kumpumbu utubulize hivyo mfumo mwana nsemi yani ukunda kumpumbu alors munzie to lokwa mingena kwa ku concentral mukuzatala faso mambo mavyo kilanga alors tuzilwa ku kati peme tuzikulubwani mukisalu alors tubina meni yivusa est-ce que or le titomba evo diama le titomba evo ngi parce que zibwani zimarto bisengo bya mpila en tout cas mon ndo abiseke kwa ku diama beti tima fo bonsuba alors muta muntu ukisansa ndete mpasi mbambangi bakuzaya ngeyi nani ingeta muno mutansimba ingeta mfumu kindamba mwana nsundi matondo mfumu en tout cas mfumu kindamba mwana nsundi donc yani betu yani mfumu kindamba donc bayaya kana tuzibwa bana kwa ku donc menga mamosi yembuta nzinga donc bungizi dikunzwani kiakyo kikavua tanga fiti kumphana kiandia kafiti kumphana mona bubukizi dikunzwami kade beto mulusansu lwa Kongo nzenza kuko enkongo wanzenza muthu mba Kongo kakalanga ko ingeta alors mbuta muntu tuzikulubwani salukile sala ngibye na est all team avonki ngeta mulandi la mudio mbuta ngeta isaluki beti sala vava ndika mono kumfiti kusate moyo po mono ndi masongo amingina mono pekuza kwa ningizi mkuntala duke yani kwa liwena vana leni sate moyo boba sadilanga matono mfuma ntuka toyambla yembuta muntu jinsense vraiment ukulimisa biso vraiment to solo mo mukie parce que bande ko bazana banda ya mboka fu baye bapenda musala ezoluka parce que soki za fera or ngapena ko kende te funa zo or so pe diama ngapena ko zwa parce que na kuti na bisika bazo papa nzoko en tout cas na kozanga te mbuta muntu ngeta nkumu nani Mwana nkumba mitedi. Mbuta tedi en tout cas yani nkumba ni mbuta yani nkumba ni ya Faransa kitifok anglais mais anglais ku Congo tufuti kubazo mais anglais ku Congo en anglais wizidi ku Congo tufuti kubazo mana ngutu alors mbuta mundu oro wetitima diama evonki bo dibanga ngita bula dia Tungila Nzo fondation dia Tungila Nzo dibanga otibula dia Tungila Nzo yangi kibeni mono kibeni ko mbongo ngita sosa mpasi vo yavuka mbuta muntu mbongo tisusa kwa kuku wabula nga matadi moko andita benu ne makompani ma mingi PPC lune makompani kiti Simco lune izi silu lune kiti ki makompani ma mingi faki mpese mbosinge uzitoma mbongo kwa ku mumoko player mbasa player bo depuis sinati kafuila vava vagi mpese katusala kweto diaka kwa ba muma kompani ko po bantu betatuka kuntando betakuiza betasala bisalu beto kinatuyansika mbongo mfutulu ya fieti 70,000 par mois yedia ikuna kwandi donc kina lumani saki salu baluzomene kalusidi dia ka nécessaire dina tutasosi la marque ya hivyo mbagi 1000 francs tokisemwa vera lo sondidi mambo mamene bampangi zami
butuka mbangavo injustice kuntieto bondi makate. Un jeune moins de 25 ans akembi kazonga ndi aka compagnie ko c'est parce que kuku compagnie kuna baba futo anga 70 000 francs équivaut à 30 $. Alors nzo ikafutila nga 50 $. Kala sikia mwana ukatanga kuna baba so lobloma 100 $. Et dia kwa konsuka lumba lumba. Et boa buboke na dila butukufuta 30 $. Alors butu na vovo injustice o ngatu ba ubu batonene ba ubizengi bine babunda ko ngatu. Et trop c'est trop. Le timon a salu qui ambassi. C'est dire forêt tadi donc perce donc quand ça donc zibula tadi. Alors tala marteau c'est perce c'est muté. Ya pas soma ba obena kumbutu ba mona ngavu tala ah tata nzali kina kutu lenda adi buna ba buna si ya bela mosi tala sengo bya zibu tala boa. Alors bukena loka mu 50 ans ni maibele. Donc bamhaki lo na kumputu evo muntisa zonke no bandombe luyindu lantieno tubina benwani nantieto lutunga ma company mphasi bantweni abasala bamhangi basala antuka mutse bantu thomene yangala beni muyamla ibeno ngele mphe yabaka bamhangi bankaka phasi bazaya luzingu ku Congo central. Comment est-ce que la vie est dire au Congo central? Parce que quand nous parlons des injustices, on nous traite comme des bandits, des voyous et autrement que le moins de qui béni, de façon que les jeunes travaillent dans des difficultés, dans des galères. En tout cas, c'est bandou, tout le monde tonda ifiauka. Ingeta. Et voilà, Mbutanzinga Kawandiako. Donc, ndenge na prometa kibino que article 15 et nous sommes à Kimpe ce processus dans la province du Congo central. Vraiment en plein travail. Moi, vraiment, ils allaient en plein travail. Donc, ils allaient à faire article 15. Alors, nous avons cela. Parmi il y a travail. Alors, nous avons cela. Naba ndeko oyo bazoko sala kop oto bengi libanga donc moment mbuta zamu bantu yenge keno ingeta mbuta mono ngena journaliste isalanga kwa mfumu mwanda nsemi kukinsasa. Alors nazoko tambola na Congo central entre temps na kozwa avis ya batu par rapport ya sala oyo bo ozoko sala. Alors tout a vraiment ozoko ko forêt mabanga. Tozoko yeba no mabanga ngo ozoko kotola boye pona nini? Bon mabanga o tozotobola tosala ngo kayas après kayas batu bayoko somba na ba. Donc ezali vente donc c'est comme si commerce moko boye par rapport ya kayas. Eza commerce moko kutu ya monene bantu ambwanze yaka bazo somba tozoteka na ntu ambwanze teka ona ben 14 000 francs. Alors muta mundu yo ko linyo ka ko compagnie ebele awa na mona ki na malanga awa PPC ezali na ke kuna na kuti Sima Congo ezali na ke na kuti Silu na kuti Sinat na kuti ba Onatra na Sep Congo ba compagnie ebele na Kimpe mais pourquoi yo oponi na yo kaka cop na o donc cop o l'équipe ba compagnie to ndengeni? Bon o musala o suru mi pesi ça dépend ya ndengo ya musala soki zo pesa na o bien bongo mona na na. Est-ce que manque d'emploi manque parce que c'est comme si tu as qui injustice au réseau à Congo central qui est fils du pays bazoka ba on misalate ezali yango etindi bino bosala musala oyo to par volonté kaka. Bon en tout cas musala oyo to sala onka par volonté. Par volonté vraiment de on tout sala. Alors au kosenga nini peut-être na gouvernement par rapport à ba difficulté beaucoup tanaka nango d'abord bon tu ba avant osenga ba difficulté ni beaucoup tanaka na musala oyo. Bon ba difficulté ka pona soki kaka ko forende na muke kaka soki kaka true salemi tango toko beta martonde limbanga nde panzana ka solo. Alors sikoyo okosenga nini peut-être na gouvernement to peut-être na bandeko oyo bazwi chance ya kolanda biso to o ba kozwa chance ya kolanda biso okosenga nini pona bango? Bon to sengi bango kaka to sala musala malamu na makasi ka nyonso nde to sala. Est-ce que soutien au lancer moment ya société peut-être na ba difficulté parce que ya ba outillage peut-être on a posa ba soutenir na ba outillage tout na bloc moko boy vraiment message wana na compte ya soutien zate. Bon en tout cas solo biloko ni to panzela kaka oyo nde to benga ngo diama yango wana kaka siki banduko yela biso ba ko tekela biso likambo ezate.
Vraiment, Mampangize Tolu, vraiment message à Mbuta Mundu. Donc, Kakembi, c'est l'un des boulots où il y a ça avec amour, c'est parce que ils allaient au Ezo Collier, ça est libre. Donc, article 15, débrouillez-vous. Donc, ils allaient, en tout cas, Mbuta Mundu, to sepeli vraiment, biso, et tout ça, c'est vraiment casse, il y a maillot na chaîne, biso, en tout cas, vraiment, au tika la malam. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de malam, biso, et tout tika la biso à malam. Ingeta, alors, alors on se rend directement à une dame, l'une des dames qui sont là, nous permettre de causer avec eux. Alors, tout pour avancer, oui, c'est l'un des commerces, c'est l'un des COP, article 15, vraiment. Alors, tu n'es pas maman, sur l'année qui est permettre biso maman mbote ingeta mama biso to uti Kinshasa ngai nazali journaliste ya mfumo mwandanzi fandi na Kinshasa. Alors to se rendre au central toujours na ba envie ya ko visiter Congo central et en plus ya ko enquêter sur la vie na Congo central. Alors to kuti vraiment impression na yo ezali nini par rapport ya musala yo ozo ko sala, donc ba avantage ezali pe ba désavantage ezali nini musana na sala pona ko boko la bana kufuta ya bana minerval mona ko bela na sombi kisi ameli. Est-ce que yo moko muto linga to ba misala mususu za na ona parce que ba compagnie a ezé belé na kimpese ba compagnie za belé il faut engager bino mais yo okima na yo compagnie pona musala oyo misala ezate ngini parce que compagnie esengaka bato bazwaka bino te toneka donc c'est pour ça. Alors ba difficulté nini oyo bokutana na ba difficulté ezali nini? Bon, c'est pour na wana naza na mot ya koloba te. Alors ceux qui peut-être au relancer un message peut-être pas me kondamboka to peut-être na bandeko oyo ba kusa chance ya na biso message nini oyo koki ko lancer pa na bango peut-être un message ya soutien to peut-être isaka ke e ba oyo basala ka peut-être ki moyibi pona kolesa bana batika to peut-être un message nini okoki ko lancer pa bandeko bazokola na biso conseil okesa bango basala apende biso tozo sala tozo luka to buka kayas nazo na lesa bana babeli nazo supporter boyega. En tout cas nazalaki na esengo makasi ya ko présenter bino peut-être ya ko solana maman vraiment ndenge boyoki mama alobi donc asalaka boye pour que aller sa famille na ye parce que akoki ko linga maboko te entre temps bana babelaka bana bakenda kelasi bana baliaka en tant que maman na motema mama bazana ngo yango bozo ke na place ayiba na place sala kindumba abone ko sala kindumba article 15 et azoko se débrouiller pour que bana balia. En tout cas na o etali peut-être na ko lancer message ça ja soutien bande ko na biso ba Kongo o bazali na diaspora na plutôt na libanda ya mboka bozo ko mona ba vie oyo ba fils du pays to ba fils ya terre Congo oyo ba lekisaka awa bazana ba compagnie ebele mais bazaka ba ona misala te et yango mama alobi a mpesi na ina musala a créer emploi na ye moko pour que ko kolisa elibota na ye. Donc vraiment ba soutien na bino pa bande ko na biso e kozala malamu mingi ba miso bazo ko mituna soutien ndenge nini to kosala mais okoki pe ko tonga ata boutique moko to ya munene to magasin moko boye o engager bango okoki pe ko sala mo ba entreprise moko boye ya miki oyo ezoko transformer par exemple ba mwamba ezoko transformer ba peut-être ba pilipili pour que tu engages okoki pe ko sala bilanga okoki pe ko salisa ba ferme to peut-être je peux dire élevage et ba maman bazawana ba maman ba ko sala. Donc maman lobi ça kozanga ba emploi et yango lobi ke na place alinga maboko aboni kolinga maboko na place sa kinumba aboni ko sa kinumba et aye ko sala musala na ye vraiment maman biso tozaki na sengo makasi kasi penda ko sola na yo vraiment et na yango vraiment ne peut-être soki ozana loba suka oyo ko loba peut-être ba mote pour que vraiment bon naza suna loba suka te ya ko loba. Merci maman ngeta et voilà Hono Yambote, Nsukusulu Yambote. Vraiment là, c'est votre aigle géant du Congo central, Mbutanzinga, Kawandiako, Fumandamba, Mwanansundi, vraiment Nazaki na Esengo Makasi, Yako, présenté bino numéro O, il y a article 15, donc débrouillez-vous. Oyemba nango papa wemba.
donc article 15 et lukana motoki na yonde okolia ba vraiment na place ke ba mama ba lobi to bande ko ba lobi na place ba yiba na place basala soki ndenge nini e ba ye ko lukana bango vraiment batu ya solo nde bango mibali ya solo to basi solo nde e bango yo okenda ka soki cheche yo sala ka soki ndenge nini yo kota ba loge non wana ezali nzela te. Alors na bandeko oyo pe baza na ba possibilité ya koya kosunga bandeko na biso esengeli baya vraiment parce que na Congo central ba entreprise ezali ebele mais ba fils du pays parce que bango te raison pour laquelle peut-être ba vérité boyoki yango bino moko e wana ezaki ngai mituna na ngai ba réponse ezalaki na bango na minuko na bango moko ba lobi ke ba injustice bozo futa mutu $30 bozo futa mutu $35 à ko vivre ndenge nini et na yango ba se retirer na ba compagnie ba prendre bango ba misu ba prendre bango ba jardin ba misu ba prendre bango ba sala ba projet ba misu ba prendre bango net ba maman ba prendre bango ba buka ba kayas na place que afana na ndaku non donc c'est un peu ça. Alors vraiment nazaki na esengo makasi ya ko présenter le numéro oyo et quand anga vraiment et na suki a vraiment alors je dis au revoir.